so mamuni amaudo biso nsemo ya boa no enwumre ye ba ediba besom nsam ne dosom na poso eni yenuan so memezi fo no a na customs for eteti wo no no enwumre Ghana Revenue Authority mpeni for the krata aba bonten ede anuye bi aba ewo omo ensem ne mo Sompa kase ye de kan abomama ne dadara ho seme si ye ewo KJT Dubai mpanyifo hodo bebre no mudo ma no to asem ne mu enam so ema so afo be de akire bi wono so akasa hwanpote ena akase na nsompote ben ena wode atodwa ye de mekwa ndisi amanyoko na kache ewo mfimfin mantemu ndisi amanyoko na hyase ewura no mo pempie die ewo amanyoko ne di mo kofa nkrata nyina no ye se braso so mo sade ko ye de mekwa mfimfin mantemu na yakwa kohwe eno no abokwaku reketegan ede ne nkrata ekoe ne kusi seni yete ha ye bo adwumaden ene nya nante ye se o mampanyi dada yera John Dramani Mahama wabepie mu ewo santimantam ne nsantwere ni kwameredu na ni di na chipa papa emrepe mu ne bekọ ne nchen no obo yensem ni na mu nchemu anwumre so Sompa FM nsantwe for pensado kataro mrante bebusa se eye no kre se International Criminal Court wono mo ache Russia mampani ene ne nkrofo bia na ye bekọ ne nimdifo bi no akwakodi enkomo amampanyi abedi akire Dr. Baumia and whatever two just say, Yenina, Yanitia Safango Nebo no Tetia Nietito so. Nanina, a good for oil policy or debate in Tim Hono. And I'm sure men never named the phobia what benepa. Wakasa was in Yamontungu. I was your wedding of Fropiniaki Cassie and Yanisa Cassia Babia Wobia and Yumre Bania Diababa Sumo, Wajan Chenamun Susu with Mediaba, or Bramoka way social media platforms are doing in us so. Oko Facebook wa I have some 93.1 FM, Sompa 93.1 FM na YouTube, Sompa TV Ghana, Sompa TV Ghana, wajenchre, anon susi no mode bia hono mo a yeguso ebeka se no mo ne ebekenkan ede amam yede ne nsesan na na ya abo amalibia boga enyumre mene akua boachiwa asempa etia ye shaka sena se de free yenuanom meso amemezi fo matena ye sabaka sene so abe na watch mienu nie na omode ensem bi ba bonten se Ghana Revenue Authority mpeni for titiru ene omunuanom customs for no a omo ewo kumase abonten so no ene atete ne atepe omo de omo famu no enye asem keto omo kra omo ne ma efra brochire na beduru tema habo takrade habo woya no akọ habo no ma ye dwini ma ne nyina agu fom duty e oso woya waye ne nyina wosesa ne ma ne digu kam na esimu free tema esimu free takrade na beduru kumase a yese Ghana Revenue Authority mpeni for tax so bia omo gira kumase kwan no so atete ne atepe omo de omo famu no enye asem keto a na busu asemi ba seye no a ne yanuanom so amemezi fo ne businessman a ewo kumase abonten so esu no enam so ne Ghana Revenue Authority mpeni for the krata aba bonten chese omonsam no omoka no nokre bia anim ema GRA womo customs division opening pa wada no Alhaji Sedu Idrusu kire se besi na ye kase obi bia no no mo a watimi ede krata bi ede adanse bi abananim se ne yekoso okumase abonten so no me ye duty na me din krata na nhyehyeye so a amanfo eteteme osi na ebesi ne obi ama nanim entinsem a amanfo ekeka ne nyina no erudo wiada sem a ensese yesoso so na odika de to aso se obi bia o wadanse se bia wakra ne ma ba na waye ni duty esefata na obi tete no no wonfa krata ne nyina metunanim na safo no ombetu omso sa no ma hweso mbe hyesade na sinyina ede afri omayimu Alhaji Sedu Idrisu Idisa customs odano se penimpa nkoma woni edi kakrani. So these are layers we have put to make sure that those who are able to dodge and enter the country or dodge through the approved route are paying the appropriate duties are apprehended and then they make to pay the duties. For the vehicle task force, when they go out, they are looking for only vehicles. But the monitoring teams that I've mentioned, they cover every booth. In fact, they are normally not also concentrating on the vehicles, but they cover all, imports that passes through the listing. It has been very successful. In fact, if I tell you that since they were set up, towards the end of last year, they helped in, apart from collecting a whole lot of revenue that would have leaked
their presence also makes sure that people know that even if you escape from the port, you will still be caught. So they have a deterrence role as well as a role that makes them collect money. So the total short collection of about 85, but more than 85 million was collected between October and February by the activities of the tax one. That's the direct one they have collected. And apart from that, there have been arrests of goods which we have seized because they didn't meet the standard, the laws of the country. Some, include weapons. Some include, drugs that do not meet the standards that the country has given. But the direct revenue, from that period alone, is over 85 million that we collected from their activities. Yes, some people have mentioned it, but they have never mentioned. That we have always encouraged people that when you have such, they only mention it on air. Nobody has come to me personally or to any of our managers personally to complain, but they mention it on air that they are harassing people and they are, sometimes even allegations of corruption. But we are always encouraging the general public to come forward with any evidence of such a thing and report if it's harassment or this. For instance, quite recently, there was some video circulating about officers assaulting some people in a car. We immediately took action to, not only interdict them, but we carried out an investigation. So anytime that we have a code of ethics, and anytime an officer breaches any of them, there are specified punishments for them. So we are encouraging the general public that anybody who sees, any sightings should come out and provide. Abusua we Alhaji Sedu Idrisu Idisa we pene kwanchefo a woda customs adwuma no Ghana Revenue Authority adwuma na se na nsem nyina se atete ne atepo ya mazifo no so omfa mu no besine obie no no ma watima pa nanim de krata bia ba bedia danse se ebi asomesi anaso obentene na asoma sa tax force we aba begina ha se ya wo mo etete yen na ba ne se no na so mpefe mensempefo penspedu kataru mrante ye ne se edi ye mo mpiri so amemazifo no ne ekobusa garages fo no se mo nsema mo kan nyina no entimi nru panimpa nanim ema ebia so otu ho na mo bi kura no a watu na we mu bua ne se nie opani opare eye penimpa baako a garages kunum ene eye so amemazi ha sei wo mu bie ne di nkomo na o cheso enka to mo de bia koma Ashanti regional minister edi bia ko customs pani a o kumasene na so nti e ba ne sese papa ne sei obi ama nanim MSC bibia mfa nkyere nu e o mukra de eye o monwa kakra mesese so kasa sebio ya kohwie ye no yetimi ko no hodale nti ekosi regional minister so na regional minister share say evidence mbla nti evidence bi bia wo regional minister ho na security coordinator our Ashanti region ono so ye de evidence no ama no nti e mo anim sem e ko mo aye we fiti plakupa nko bi hu say bra ene ye de ohwe kumase so nti bibia sia de ohwe kumase so na wo se ye ko ho kane enye ono no hwe kumase so regional minister de hwe kumase so eti ye ne yenya problem eti wo se ye ko regional minister ho so ye sade ye ko na regional minister share bo se ye fa emle no no de beko eti ye pra regional minister so de ko de dada eti menti asenti o se ne nsan kan ye em de ye be sha ko regional minister o de akwaje evidence ni na na wate kwan ye be fa so ye bi hu no se eye ntro ne se o se wanya 8 something billion operation a wo ye no ne de o sika ne times 3 because the omoji okwan so a emba ba mu no omoji 15,000 20,000 8,000 7,000 na emba ba ne ho no ono no crowd so che de eba ho because omoji ka pena emu mi esape na omo de ba office na omo de ba office so omo yi nyama ni go omo hutuo ana sekan ana kuma wo because papers no ye akra adeti o ka ye say etu ana sekan ana nyama edro e yan kredro yan try paper no so edro just papers de wo paper no so na so wo se what ye a e wo sa wo de yi container ne ba ya dwuma na wo ma nkrofo be gira ho na mo wo de ko wo office na wa sa share say ye ma ya nkrofo me yi wi a ya sa de gu container nim e so na no so te sa wo de ko ye dwuma na wo ma nkrofo gira ho uyi sa de na wo ka na wo mu a e ye ne ma bone na wo ye wa sa te wi ada na ne ma ne ko tamade ye nche no tema eba akra ye nche no fi takwade ko akra ye nche na kuma se ko a e kuma se dwa no mpeso mu gu no ye ntase on de ye nkokra e de be taso
Abusio pani opare eye penin pa baako a okọ garage so amemezi dwedi mu ne ade a odi mu ntintimai pa entinsem a customs pani de ba bonten no na omo chese no kro bia nim enkrata bia safata bia no Asante Regional Minister dananim na customs pani a owa Asante Mantama se so omo de akwa akoma no na sagiare mpenimfo kasa an na samrante no omo do mbejegina kwa so no ama omo nya sika pa omo boa boys ni sika omo gye no enye bi ene ya no omo de bro omo ewo sa offices so no omo tete no yemfri sansem ni mu ni nkogina mu ewo KJT Dubai abusia de kan abawon wane dada na anu ada eja to KJT market ne fa baabi ene akira samu de bebre enam so ema sofo be de akire a wo hwe nkronkro amemu oni mpunto so oni monyamfo Augustine Collins intim wo be piemu ewo Asante Mantam ha sei ene samo de tu dwa de bebre na de opeso kire ni na ne se ene monemu ya wo hwe so de enhyehyɛ mapa begu akwan mu ne afifi mu de akofa gane ba ye ese ne se prepare ye ka sei ye ne hwerema atwetwe sanwumi ade ba ye enu tie ne Ghana National Fire Service ese me se bebre wo hwetwa so yi ano KJT market hono so management team ni na ese me se bebre wo hwetwa so mu yi ano sabaya ye behu ne akofa ejai ade ba ye Collins intim ne nsem no bi ni to minister you were the to minister of state and the akache for kata so yemma meka board KJT marketing board no ne ehwe sedie how no esitie na yehwe anamontu editimi etu na ede asa no na fin so ya yenhye ya editimi aboama sa oyene no ebi inside in na nimdia ebinya no ya fry ede atwaso abra ya bindu exist no way ntinu no ye buy tenie ye babi hu no na ya bia again esa so ye KJT ya enhye ya company radio gu anemu nanso nyina echi no oyene ni buy na ya bia you minister HSA fire service any market company management you be a work track na woman nyina no fa report and running charge KJT phase 2 and so contractors no one ye hojuma ni consultant and unti ya charge consultant no say when you to assessment and na niema as a electrical plumbing work any ni kika oni nyina na afi o mayu o eka ni nyina security phones o munye hwehwe the record safety issues ni nyina na nyina ni etochi na any going forward near I was here to do any nyina no on for report the managing director no I shall say on quality that report in your name ni nyina no on for minister ewo cause of formal committee no examine all the reports Sompa 93.1 na montua ibitini to know wasi ojirae so the be abeboa ama yetimesi KJT Ono monyamfo Augustine Collins intim wanfanso ho wi ye no sande to so say KJT redevelopment phase 2 project ankrofo bebre susu say sikasemu nti no ntimi to so no nini na enya no kre almost stop we mugusu amoye nemum edu stage dia ehia ensa bibre ehia eduma defense nipa bibre so the first that aka minor things anything else near the community expect professionals no and we share plumbers electrical electricians man safo no so enya dia the normal liberals the community na omo eventually we will omo mi eduma nyina ni ile omo eno die mefifi actually ya no mbekasa no me sisi gira bet ni ntinu sa enchechemu wani na abeto dwawa bra ya obo ama libia boga etina sigana fapem dwumedie so na na pei na watwe ben onimonyamfo yi abusia fe no abeka enho a ye ka mo se Sompa 93.1 FM ya nwumre no nsia kase memenda nwumre de na ba bia wo bia na yeguso a ye de esumwe ye nto akase no so na ye mfom kwa amanyosem kakra na anu ada na ndisi amanyoko ni ye nhyehyeye se obi bia wo pempie de e wa ndisi amanyoko ni dim no won kofa nkrata na enkrata no so fa wi a eho anu ye ni ade odi nhyehyeye so nyina wi a na wasa de abrempanimfo na omatrase adoso afefeo ifine kekawa bia ni ho a ye de wo ama etwa ne yesi anefo na momato so aba na ene
ɛna ahyɛseɛ wɔn a wɔsɔ wɔn do wɔn nkrataa kɔ nyinaa ɛnɛ ahyɛseɛ ɛnam so ma akɔ mfimfini mantam a Cape Coast South abaton pɛsua so Honorable George Kwakure Ketegan ɛde ne nkrataa ɛkɔma NDC amanyɔkuo mpanimfoɔ so wɔn nsa nto no so aba bio no nyina informa party no ɛwɔ mmarahyɛbadwa fie mu yɛnkɔ yɛkɔtie bɛsiɛfoɔ yɛ professional kɔnkɔnsɛne Eric Anan hɔ no mo ɛwɔ mfimfini mantam yɛne ne nkɔdi nkɔmmɔ Eric Majoy Eric Anan Ejanan Majoy ebusanfo ye hwese ye benya Eja Anan ewo ahoma no so Eja Anan Observe hwese ye benya Eja Anan wa ahoma no so ne na akodi enkomo enhoma no entutomu ma ye ne a ye bekọ na ye ne Eja Anan akodi nkomo ene ne ekoso ewo eye mfimfini mantamu Cape Coast abaton pesua so emra na Honorable George Kwakure Ketegan ede ne nkrata ekwakoma mpanimfo Eja Anan memawadwo Eja Anan Ozafo yentoaso Omampani abedi echire Dr. Mamudu Baumia akopiemu ewo bulk oil storage and transportation company awon kran ene head office omu bia no mu no chiao ene wodi kotu dwa wo ho say fuel prices ahodo ye ni na ye tue mu say ye ni di echire ye ni tue mu say ye tete so no ni na eye good for oil policy hyehyaya mapa wodi betintim ho ene wo to aso kan say 23 Ghana cedis per liter ni na ye tofango no ene na yebedi adanse say abegina 12 Ghana cedis per liter na yetwe ben Dr. Sio Echampon ene wa bene pa eba sika semani amamu ho nsamudia no wone no odi tudwa so asema Dr. Mamudu Baumia vice president edi tudwa wo honi na no kura bakukura nim no beboa ya me ate ase ade apotie nam so amene de fango bo no eso atete. As we speak currently in the recent pricing window, the gold products that came in are actually selling slightly higher than products that are on the market that the normal BDCs who are not participating in this policy program are doing. And there are a couple of news reports out there. Idapa can speak to this and correct it if that is not the case. But if you look at the numbers that are out there, petrol, for example, and a good for oil is selling for about 9.6 cedis a liter. And from the non-good for oil sources, your normal BDCs, they are selling it at about 9.1 cedis per liter. So you go almost like a 50 peso difference. You have similar thing with diesel as well. So when the government now comes and claims that, because of good for oil, the price has, dropped from 20 something to about 10 or so, 13 or so cedis. Clearly, that cannot be the case because what is driving the price at the local level, which is a function of the international price, and crude oil prices have actually come down a bit. It's a function of the exchange rate. We've seen the exchange rate stabilize relatively. It cannot be the case that all of the drop that we're seeing is fully attributable to this gold for oil policy. So I think a bit of the communication and the PR which is seeking to make the government look as though it's really because of this policy that prices have dropped, that is not fully the case. Tesio Echampon when we chire mu say Dr. Baumia gina baby aka se good for oil policy and anam so men na fango bo ne atete so a ene na nya no kura da. Abusia san koye chibio na yen hwese ye ne Eja Anan bedi nkomo afri mfimfim mantamu Eric Anan otemenka memo adwo anwumre Eric Anan otemenka memo adwo anwumre yo
Abusuya hwese yebekeka homa na sie ni na yakom finfin mantemu na NDC amanyuku no sabrede wo ma ekofa akrata nyina ewo mpesua hodo so se wo pe MP die ewo NDC amanyuku ni dimu no ene eno ma hyase se obibia ensa fa ne nkrata emra wo de kwa na ne vetting committee no so atrase dusu wa ifine kika wa bia ni ho a na ne omo apia watum de amatu ahene ene yesi ahenefo no ma akwakoto so aba okom fifi mantemu a Cape Coast South abaton pesua so ya ye ka ho asemi mrasebe dwani a ogiram de ma dehia ewo empesua no so honorable George Kwakure Ketegan ya ye ka ne ho asemi enwe be atwam no na ye soafo a ohwe mfifi mantem ni nyina so osaso ebe ye soafo abedi ekira o my Ghana yesi kasam ene ne ntotua so na eye oboa ema no ekọ animu ene wasaso de ne ho ama bieu se tuahene ene yesi ahene fo no ento no so aba no nsankusu o manamu o parliament empri yeyo enfamere wunum eja anan majoy me jimadi sa ho ye nani adumiri aboko ahwade ahopa boyen komo ene honorable Kwakure Ketegan ede ne nkrata ekoi net say pa me da asili bi aboga asem na we kan ede atuga sa fe penete ade a ene yemu hono ana yenya nante ese honorable Kwakure Ketegan abebe piemo ififi mantemo hano mo na hin ku Cape Coast north abetum piso aso no ede emado do ho hono no ade we be piemo wo hano mo hwe ehun say ade a ma no forms a ohe na wakọ akọ no wakọ bekono akọ submit na aboa no ama ade NDC for omo parliamentary primaries no eto afimu na omo de asisi omo for 2024 elections no hwe na waye ade a no okoko piemu Cape Coast South party office no na me ade bibia itimi eto da bibia koso kama enso timi de manam pin for the forms no bin say ade a 40,000 filing fee no old currency 400 million no wa tia bibia no license bibia de dem kama ade a dues no tia bibia kama na me no okoko piemu hono ma na ohwe chairman na ono ejine mo e ma Cape Coast South abatum position so George of the Crunchy Taylor sanso ana the secretary and the honorable George Justice Arthur sanso ana dogo omo so election committee members ni dogo no no nyina enso hono mo hwe hu say dwede bibia ya kama na ade a mebunu any delegate a omo to aba hono de na ye pini de videos ni de amaso aba na se ne kenika o ya na he afari ni bibia ni no ana de ni tem etu ga esre delegate ni dogo a omo support NDC amanyeko no enso omo hwe na nkabomu omuntimi enfa enye adwuma na 2024 elections no bibia ntimi kama enfa ma NDC na esine so nso say ade abo betie mu Cape Coast South constituency na obehwe no abo no homodin na o ma sa seat no emre etomre no be permanently na baba NDC for seat no campus ade free akonya ne so a obia be wusere no kre ese honorable George Ketegan no abo no homodin ama sa seat no ababa NDC for the year no san so bituda ese ade asem former president Mahama ede atuga ese ade 2024 elections no for the experience and also we experience we experiment no bituga ese no the experience as answer over we no file the forms and also was submitting the forms see entry so aba the fourth time in pen nine so now on some retaining the seat it's na ade on the experience no obi obehwe ede aboa eni samonyo konfifi na temfipi ene ade a Cape Coast South constituency na no so for to mapa efra no maba aba da chechiro man no ama bibia come into media obi say na sa reference ebe be pm Cape Coast South constituency honorable George Ketegan ono enka ni bi no deputy minister for finance na wa former central regional minister no wa file forms abibia enso etinya kama akọ submit party office and yo Eric da sepa ni aka kire bia aboa no odonfo ya adom ekira no pa ne de abre ye tiefo ene ya hwefo nyina yenua Eric anan ene ye ko ne nchen wo mfimfi mantem mu no Omampanyi dada Yera John Dramani Mahama abepiemu ewa Asante Mantemu ene ya wode enam yensensi honom se wode baye campaign to ewa ye mantem yimu ne to yensan twirefo di na chiso omfo mani to me ne pa ne ebetofo mu bia won fa mesom ye na omaye hu se omampanyi dada John Dramani Mahama abepiemu wo hase no wo hwe ni mu se wone branch and constituency executives ahodo na ebetwetwe nkomo na ne sam wode tu dwa no yenkotie bi mra
ezu ese ye mi anu mo ma dia omo ayo omo adwen dada enti enye ade omo pe ma asematie omo ne baby omo aba enu be ko enti be kasa be free be say amena so e was say boy aboso na embema ni gina ho e say 2024 nyame ebie kwan amaye nyame adomonti inshallah e kwan na ebie ezo e be say ye nuanu osonofo ni on be ya no maye e fiesie ni ye nga ye hu obamambo ye de ma omo 2016 na nyame ado ye ho toye enso enade Ghana ye bibia e silenti enya me na meka ye na ye tunu bi enti ahokyere akyekere no akyekere ye nyina enti emra ba se ye beje ye man fa hodie biom o musa ye je fa hundie 1957 enso abato a ebei ye Ghana second independence and eba no enso enti me kan bebre May 13th eno ene dikai ene sanfa hodie no May 13th ye bato aba ne yi presidential candidate ne asai ye parliamentary candidate also ezo mameka parliamentary candidate na asem parliamentary candidate no ye ne obejina amaye akọ parliament akọ kasa amaye na eno no ete se akondwa ato ewa abusuamu sa akondwa to ewa abusuamu aye nyina yetimi pre na ye pre de yi nipa ba ko ya ye nyina e wo se ekabom na edi nipa nechi ete me amma wonchi bia amma me fa tokwe bia amma presidential candidate no so ye nipa 9 ene akofa krata no anya me kwa eno so omo afa krata no omo ye nuano party say obi odin say osepata oncover krata ena nipa 9 afa enti min didi obi atem menka obi ahụ asembode ni America de say pempeso aga na entry ehia nipa waye bida oman na sign echi enye saa man ena 2017 me de share na akufo adosa enye saa man ni wo ye bibia sign echi Wey ayo mampanyi dada yera John Dramani Mahama ne 3 days campaign to we frase wa santimantemu no ene woni omanfo atwetwe sankomo we yento aso na yemfamo enko eye voter region ne mpotemu na busuya arahosem nkra Sompa FM nsemtwefa babaju apono so kire se enne awiei anopa awiei ene yekokote se yesisubuntu bi akwa akumunato ewo eye voter lake ne so mabusuya se ne mo kasei nipa be aduonu a na omote eye subuntu no so a na omode wo mani kire eye azizekpe ye wo flamantem ne mu no yesi emunum bisine womo epo mo babia empe na wono ekire se enanopai emframa bia ehya se na efa ewo mpatem honom no na ano hyepa esina ano hye na enya samketwa enana sa edomi susu no ye domo a na omutukwa wo nsuo no so akwa yie ewo nsuo no eja saa na omuti nsuo no so a ena mframa no ehya se a eja ebamawu krade enkwanti menye ene ewunsum ni adeade emu baduno no a efri egu ensuo no mu no anase subunto ne dane butuye no emu benum bisine womo epe womo baabia empe assemblyman o wompatem honomo ene ne nsantwefo di nkomo a okiremu se nokre ye kanaduo kra no no de wote se eyinipa aduonu num 25 passengers na ete eye boat no so na eko sa eye azezekpe honum na efri eye azezenya eko azezekpe ye wo eye flamantemu na nyamia nkwankofa kwamu a enam eye mframa na no hia na ebofa mpatom honum ntino ene na hoden etwifa eye subuntu no so a nipa be 25 a na omoti boat num edane ebutuye ema bisine
emu 5 de omo epe omo baabia empe omo chese boat no so no na nkwada etim na ema wom na emema wom na sese omo ntimi nsechire nka enkyere se bia emema yedodo sei ema yedodo sei ene nkwada soso edodo sei de omo ehwa ene se omo yi abamu mpenimfo asotire amase yedemo kasei National Disaster Management Organization mpenimfo a echediti aka na se na mpenimfo atutu America akompotamu honomo a omo eye nyom betimi bia se beye na sa nipa numu no a afrigu nsuo no mu a besi no mu hu omo no omo apomo akiri kwan yese nananom so apaye ene nsaguo bia amamre ne amane bia woso mo ye no omo so mu guso a omo eyo mafam de abusua asemi ye hyemobo se ani edi akire de bifrato bia no yemfa enkame mo ye ne okay nanke ehwese yebekọ na passengers ni bia so mutiri ye ni ade omo nso de tu ye nim ke benya de amamo na atiakem ye nkọ ma dwenche kakra mo de aba ye bobo so tem fama mo na afei ye nsore kase no eso NS Dako oso o meyajo anane Samuel from Kunsu Kojo Krum wono so ebae Shama ba edina benya ose okay na do dan kwakufado emu nsemu ano ka aba Zakari wono so ema ya jo anwumre yi eduke favor ose adwuma pa ene ye no Lydon Kofi ose here we go akua yo yate honorable Abedi Kwada so aka na on the aduso ne ne ma so a yo yeda se the super weekend news na Francis Kaswa Datus Edifree Kaswa by Paulus ono so ebutu Kaswa oba anwumre Paulus krono a esa babio teacher constitution wiamo ase ose adena JDM wodwa yasum seyi ono so ne de no Abdul Rahim Fatai ono so du baby na so much omo ho ko Facebook no so Paulus esa baby abusia yemfa mu nsi ne sorry na kwabna entra se menka bi nka wo menka bi nka wo kwabna beto aso kwabna beto aso ti kwabna ne team na etna se na enkomo ewu akire bia nyeye na ni no omsuso mawram ababa mama mo anwumre yi mede de yabo amale bia boga anwumre me ne akua abo achewa asempa yetia asedan koma asante ebo a Benedict kuku Veronica Jando ene chinchin fidie ne ma anwumre yi school fees ene Rexford ene Buffalo nom ene de ko TV ni so bia wo bia no timi hwe yen etie ye ma unse kofori atweniti team no esum no mo atwa so ene akwabisi na ke wo se be Fanta Bruta enya asem ketwa yedamase